Pagi coach. Terkait hari pertama latihan di China, rencana hari ini apa saja ya coach menu latihannya? 중국 지금 첫 훈련인데요. 어떤 훈련 위주로 하시는지. 오늘 훈련은 뭐 이제 10시간 정도 장시간 병행을 하고 왔고, 오늘은 두 그룹으로 나눠서 한 주는 호텔에서 짐을 가볍게 할 것이고, 오늘은 운동에 나와서 경기에 참가하지 못했던 친구들은 오늘 좀 훈련을 좀 하는 그런 훈련 프로그램. Jadi karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi dua grup juga. Untuk di hotel mungkin pemain-pemain yang bermain kemarin, jadi gym aja yang ringan. Untuk pemain-pemain yang tidak dapat bermain kemarin, ya latihan normal di lapangan. Kondisi pemain secara keseluruhan apakah semuanya baik-baik saja atau ada tertentu yang tidak? 선수들 컨디션은 어떤지, 부상당한 선수들이 있는지. 뭐 크게 부상당한 선수들은 없고, 일단 뭐 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고, 나머지 선수들은 전체적으로 뭐 컨디션이 괜찮고, 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아. Selain Jordi dan Sandi, mungkin yang dapat cedera ringan saja, semua baik-baik aja, tidak ada masalah, dan hanya masalah mungkin adaptasi waktu sama cuacanya mungkin agak berbeda sama yang sebelumnya. Apakah situasi cedera Sandy dan Jordi cukup parah atau? Sandi Jordi dia bukan 상태는 어떤지. 아니 뭐 크게 심한 건 아니니까 뭐 큰 걱정 안 하셔도 될 것 같아. Tidak usah khawatir karena ya, bukan cedera yang parah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.